Reka nanone twongere tubifurize ijoro ryiza nshuti bakunzi ba radiyo ishingiro by'umwihariko mwe mukomeje kutwereka ko mudukunda ku muyoboro wacu wa YouTube none radiyo ishingiro sipoti ngendacyari Eliel Iragena Mr Never Die ikeneye kuza rero muri iri joro ni ukugira ngo nanone mbagezeho amakuru aturutse muri Ferwafa mu kanya gato ni ibaruwa ndende ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda ryandikiye amakipe yo mu cyiciro cya mbere, icyiciro cya kabiri, icyiciro cya gatatu ndetse no mu byiciro by'abagore bigiye bitandukanye. Ni ishyirahamwe ritegura amarushanwa atandukanye hano imbere mu gihugu, yaba ayo mu byiciro by'abagabo, mu byiciro by'abagore, ariko by'umwihariko muri futuboro, ndetse akaba ari n'umukino ukunzwe cyane hano mu Rwanda no ku isi yose muri rusange. Ubwo rero nagira ngo mbagezeho iyi ibaruwa isohotse mu bunyamabanga bwa Ferwafa iragira iti reka tugicemo kugira ngo ibintu birusheho kugenda bimera fureshi cyane. Ni ibaruwa isohotse mu kanya gato iravuga ngo abanyamuryango ba Ferwafa impamvu kubamenyesha amatariki y'itangira ry'amarushanwa ategurwa na Ferwafa. Bayobozi mu rwego rwo kwitegura gutangira amarushanwa y'umupira w'amaguru ategurwa na Ferwafa mu byiciro byose mu mwaka w'imikino wa 2025 2026 tuboherereje ku mugereka ingengabihe ibamenyesha amatariki ayo marushanwa azatangirira n'igihe azasorezwa. Mugire amahoro. Adolphe Kalisa, umunyamabanga mukuru wa Ferwafa, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo uko byifashe ni uko icyiciro cya mbere uko bizagenda bikinwa, murabizi ko kugira ngo shampiyona itangire hamanza gukinwa Super Cup. Ferwafa Super Cup izaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani 2025. Ni ukuvuga ngo ku itariki 2 z'ukwezi kwa munani nibwo Super Cup izakinwa. Ni ukuvuga ngo Super Cup izahuza ikipe yatwaye igikombe cya shampiyona n'ikipe yatwaye icy'amahoro. Ibyo byombi murabizi ko byatwawe n'ikipe ya APR, ikipe y'ingabo z'igihugu hano mu Rwanda. Rero ubwo urumva ntabwo yakikinana, birasaba ko izakina n'indi kipe. Indi kipe rero ni Rayon Sport. Rayon Sport niyo yabaye iya kabiri, birumvikana bagomba kuzahurira kuri Super Cup. N'amakipe yombi azanasohokera igihugu mu mikino mpuzamahanga. Rayon Sport izaba iri muri CAF Confederations Cup, hanyuma ikipe ya APR izaba iri muri CAF Champions League. Ni uko nguko byifashe. Nabonye abantu bagenda batebya cyane bavuga bati none se ko ikipe itatwaye igikombe, ati nta kuntu bafata nk'ikipe yatwaye igikombe mu cyiciro cya kabiri akaba ari ikina n'iyatwaye igikombe mu cyiciro cya mbere. Ariko urumva ko ibyo bitahura, kuko ntabwo bari gukina ligue imwe cyangwa se irushanwa rimwe, kuko bamwe bari mu cyiciro cya mbere abandi bari mu cyiciro cya kabiri. Urumva rero iyo yaba ari sakirirego. Hanyuma Rwanda Premier League 2025-2026 iteye ute? Ni ukuvuga ngo bazatangira gukina imikino ya kick-off cyangwa se bazatangira gukina imikino y'ibanze, bazatangira kugenda bakina, bazagenda bakina nyine bareba uburyo bagenda bitegura Rwanda Premier League kick-off. Bazakina tariki 15 z'ukwa munani 2025. Hanyuma ubwo no kuvuga ngo imikino ya mbere cyangwa se fazare nayo izakinwa tariki 14 z'ukwa cyenda 2025. Nibwo izatangira, nibwo izagenda ikinwa. Ubwo nibwo izagenda ikinwa. Hanyuma ndabona ku itariki 4 z'ukwa mbere 2026 nibwo bazakina imikino yo kwishyura
urumva. Hanyuma ubwo ni ukuvuga ko shampiyona izarangira tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu. Tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu nibwo imikino ya Rwanda Premier League izarangira kuri 15 z'ukwa gatanu 2026. Nuko nguko bimeze. Abantu batabyumvise, kuri 15 hazaba icyo bita kick off, hanyuma kuri 14 nibwo hazatangira imikino ya Rwanda Premier League bakina imikino y'ibanze, hanyuma ubwo irangire tariki 14 z'ukwa cyenda. Urumva nibwo izatangira, ubwo tariki 14 z'ukwa cyenda nibwo bazatangira imikino y'ibanze. Hanyuma imikino yo kwishyura itangire tariki 4 z'ukwa mbere, hanyuma shampiyona irangire tariki 30 z'ukwezi kwa gatanu 2026. Nigira ngo birumvikana ko abantu babyumvise neza. 14 z'ukwa cyenda nibwo bazatangira gukina, hanyuma enye z'ukwa mbere 2026 batangira imikino ya phase retour, hanyuma tariki 15 z'ukwezi kwa gatanu shampiyona ibe irarangiye. Hanyuma Ferwafa second division 2025-2026 uburyo iteye, ubwo ni icyiciro cya kabiri, kuvuga ngo icyiciro cya kabiri naho kick off izatangira kuri 14 z'ukwa cyenda. Kuri 14 z'ukwa cyenda nibwo izakinwa, hanyuma imikino ya mbere izatangira tariki 5 z'ukwa 12 2025, hanyuma imikino yo kwishyura izatangira gukinwa tariki 5 z'ukwa mbere 2026. hanyuma birumvikana Ferwafa second division kwa kundi bagenda bakina utuntu tw'uduturunwa cyangwa se kamino champion, hamwe y'amakipe anagenda ahangana, agenda aturana hasi kugira ngo hikuremo abiri agenda azamuka. Urumva ko nabyo bazabikina, ndabona no ku ngengabihe biriho ko bazatangira kubikina tariki 15 z'ukwa gatanu 2026. Baravuga bati bizaturuka mu kwa kane bigere kuri tariki 15 z'ukwa gatanu. Ni ukuvuga ngo nibwo playoffs zizagenda ziba, mu gihe imikino yo izaba yarangiye ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane, hanyuma ubundi bagahita binjira muri playoffs ku makipe ane aba yitwaye neza mu matsinda abiri agize icyiciro cya kabiri hano mu Rwanda. Hanyuma icyiciro cya gatatu uko byesitaye nuko bavuga ko rwose iki cyiciro bazatangira tariki 18 z'ukwezi kwa munani z'ukwezi kwa October. Ubwo ni ukwezi kwa 10 nibwo bazatangira, nibwo bazatangira rwose, nibwo bazatangira gukina, hanyuma batangiriye gukina ku itariki 18, hanyuma rwose barangize mu kwa kane nibwo bazarangiza gukina cyangwa se nibwo bazasoza imikino yabo. Nuko nguko bimeze mu cyiciro cya gatatu. Hanyuma mu bagore icyiciro cya mbere n'icyiciro cya kabiri nabo bazagenda bakina mu buryo bugiye butandukanye. Kick off azatangira kuri 4 z'ukwa 10, hanyuma ndabona uburyo abagore bazagenda bakina imikino y'ibanze bazayitangira kuri 13 z'ukwa cyenda 2025, hanyuma imikino yo kwishyura ibe hagati ya tariki 10 z'ukwezi kwa mbere muri 2026. hanyuma no kuvuga ngo Rwanda Women First Division nabo bazagenda bwo bakina nyine bareba uburyo amakipe azazamuka mu cyiciro cya agomba kubona amatike cyangwa se amakipe uburyo bazagenda basoza iyi mikino mu bari n'abategarugori bazasoza mu kwa kane
nibwo bazasoza iyi mikino. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri cy'abari n'abategarugori nabo bazagenda bakina, ndabona bazakina mu kwa cumi kuri 18, hanyuma barangize nabo mu kwa kane. Hanyuma ubwo nitujya muri Ferwafa Peace Cup and Others Cups nuko nk'igikombe cy'amahoro cy'abagabo kizatangira mu kwa 11, mu kwa 11 kwa 2025, ejo bundi nibwo kizatangira, hanyuma kigere ku itariki ya mbere y'ukwa gatanu, niko igikombe cy'amahoro gipanze, niko bazagenda bakina. Hanyuma nitujya mu bagore naho ubona ko bazagenda babipanga, kuko ntabwo mbona hariho amatariki, ntabwo amatariki ndi kuyabonaho. Hanyuma nitujya kuri Heroes Cup bazayikina tariki 28 z'ukwezi kwa mbere, hanyuma finali ikinwe tariki ya mbere y'ukwa kabiri, niko bimeze. Urumva ni ya makipe ane agenda ahangana akikuramo agera ku mukino wa nyuma. Ubwo rero bazakina hagati ya tariki 28, 29, hanyuma ubundi tariki ya mbere habe fayino. Nuko nguko byifashe, ngira ngo nayo makuru yandi naringiye kubagezaho ku bw'iyi baruwa ya Ferwafa iba isohotse. Ubwo abantu bamenye ko rwose tariki 2 z'ukwezi kwa 8 tuzabona Super Cup Rayon Sport and APRFC, match bikomeye cyane. Hanyuma tariki 15 hazaba hari kick-off, ubwo nyine amakipe agenda yitegura ibintu bigiye bitandukanye n'uburyo azakinamo rwose shampiyona. Hanyuma imikino itangire tariki 14 z'ukwezi kwa 9 nibwo izahita itangira gukinwa. Hanyuma ubwo ngubwo imikino ya mbere isozwe tariki 4 z'ukwezi kwa mbere, ariko kandi batangira n'imikino ya phase retour. Hanyuma shampiyona irangire kuri 15 z'ukwezi kwa 5 2026. Nuko byifashe rwose, ni itangazo ryihutirwaga nagira ngo mbagezeho. Mukomeze kuryoherwa kandi mugire ijoro ryiza, Imana ibandebere icyoroshye. Nge ndabakunda cyane, ndi Eliel Irage na Mr Nevadayi kuri YouTube channel yanyu Radio Ishingiro Sport.